ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯅꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯄꯗꯃꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯄꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯔꯐꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯕ ꯃꯔꯛ ꯊꯤꯡꯉꯦꯜ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ खुरमजरी ISCOM न्यूज पियंग ताबीरिबा ख्वाई पुनमक पै पिंकी ओक्रमना तराम नोकचरी पुंजासी फावबगी मरुइबा पाउसिंग पिजरी। मतम चाना पाइखतपा ngamhaudraba thengthakiba project kayabu athuba matamda paikhatpa haunanaba maikai kayadagi kanna hotnari haiduna chief minister nongthombam birena phongdokhre। CM birena mahaki ex handle account da thagalakiba post amada national highway amadi railway project singi lamgi matang da lairiba chayetnaba kayabu loisinanaba hotnari। पंदुना लैबा लमगा मरी लैनबा हिरमगी चादा यांखैगी सोल्यूशन पुरकपा ngamle हाइनसु पलकली। लैखिद्रबा सकनाइरबा थिएटर डायरेक्टर पद्मश्री नबा वारेपबु निंगसिंगदुना मरफुगा मरी शुबा मपोक नुमित थौरम ngasi हौबा मरक थिंगेल nganगोम लैकाइदा लैबा मयुमदा पांगथोखरे। थिएटर मिरर इम्फाल अमदी नबवारेपगी इमुंग मनुंगना सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा थिएटर डायरेक्टर डॉक्टर लमाबम गोजेना चीफ गेस्ट स्कूल ऑफ सैदम खोलगी प्रिंसिपल वारेपम ओंगबी तरुण बलाना प्रेसिडेंट अमदी सकनाइरबा फिल्म डायरेक्टर अमदी सोशल एक्टिविस्ट निंगथौजा लांचाना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखी। थौरमगी मपुंग ओइबा सरुक ओइना नबवारेपगी फोटोदा हैकत लैकत तमदुना इकाय खुमनबा उतखिबगा लोइनना हौजिक थोकलिबा इरांगना मरम ओइरगा लैखिद्रबा अथौबसिंगी मफमदसु मिनिट अनि तुमिन्ना लैदुना अवाबा फोंदोखी। थौरमगा मरी लैनना वांगांगलोइसिंगना ओजानबा वारेपना थिएटर अमदी सुमांग लीलागिदमक्ता होटनबिरंबा कयागी मतंगदा सिंगथाखी। पद्मश्री वारेपनबगी मरफुगा मरी शुबा मपोकुमन थौरम असिदा थिएटर मिरर इम्फाल अमदी वारेपनबगी इमुंग मनुंगना सिंधुना पांगथोकलिबा थौरम अदुदा सकनाइरबा थिएटर की आर्टिस्ट कयाना सरुक याखी। पनबा याबदी वारेपनबा एलियस W नवचंद्र सिंह संकृतना परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अमदी सकनाइरबा थिएटर एक्टर अमगी मचानुपा ओइबना मपाबुंगी लमजिंग लमताक मखादा हौरखिबना वारेपनबना नत अमदी चटनबिगी मरी लैनबा थबकसिंगदा माइ पाकलकपा ngamखी। कुमजा 1994 अक्टोबर दा हौबा मरक थिंगेल nganगोम लैकाई इम्फाल वेस्ट मणिपुर दा पोखी। वारेपनबना हिंगलिंगै मतमदा मणिपुर की नैरेटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म सिंगदा थवाई यावना खुद थारमखी। थिएटर सेंटर मणिपुर की प्रेसिडेंट ओइरमदुना यामना तांगबा नैरेटिव आर्ट फॉर्म ओइरिबा लाइरिक थीबा हैबा वारी लीबा पेना फमसक खोंगजोम परबा खुबाक इसाई नत संकृतना खुनुंग इसई मान भजन गौरलीला अमदी खुलंग इसईगी चाखननबा थबक कया पाइखलमखी। कुमजा 2023 माकी मफमदा पद्मश्री अवार्ड खुसिनखिबनी। सिक्योरिटी फोर्स ना चिंग अमदी तंपाकी चिंगनिंगाई ओइबा मफमसिंगदा मखाताना थीबहुंबगी थबक चथखरे। थीबहुंबगी थबक अदुदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लैरोंगथेल पित्रा उयोग चिंगदगी खुलाई कया फागतपा ngamkhre। फागतलबा खुलाइसिंग अदुदी मैगजीन यावबा 7.62 mm AK राइफल अमा, मैगजीन यावबा 7.62 SLR राइफल अमा, मैगजीन यावबा 9 mm SMG राइफल अमा, 9 mm पिस्टल अमा, 12 mm बोर सिंगल बैरल गन अमा, 36 लाइव हैंड ग्रेनेड तरुक, कापा यारिबा नोंमै मरु यांखैगा निपान, ट्यूब लॉन्चर अनि, चार्जर यावबा वायरलेस हैंडसेट बाउफेंग अमा, BP जैकेट अमा, BP आयरन प्लेट अनि, डेटोनेटर अनि अमदी आर्मिंग रिंग मंगानी। त्रिपुरा की उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा डेप्लॉय तौरिबा BSF ट्रुप सिंगना हौखिबा अक्टोबर की तांग 13 लोगी वांगमदा ngamkhai लाना चंगलखिबा बांग्लादेश मचा अहुम फागतपा ngamkhre।
BSF na chathakhiba atopa operation amada ngarang October gi tang 15 da Humsafar Express tongduna chatnana ba hotnaramba Bangladesh macha amubusu fagat pangamki numit asimakta da chathakhiba thibuhumbagi thabakta logi wangmada India gi ngamkhaila na changlakhiba Rohingya tarukpusu North Tripura district gi fagat pangamki BSF na malem gi kaithel da lupa lakh marfutara mathoirom gi oigadaba yaba tablet sing fagat pangam khre BSF na mayai ka bachinja ki mayokta chatharakpa thabak singi manung channa thibu humbagi thabak chathabada Tripura gi Sepahizela district ki manung da leiba Kamla Sagar gi BSF troof na chaliba tha asigi tang 13 amadi 15 gi lonaba ahing nongyaida sakhangdaba miyoi amana karigumba potsak khara border gi fencing la na langba ukhi Khudakta BSF ki troop aduna sangsinduna yengnana ba hotnabada sakhangdaba miyoi adudi chenthoki adubu mahakna langthoklamba posak adudi yaba tablet masing lising mapan ga chama oiramki Manipur da thokliba Kanglup ki irang asina maram oiraga More Turel Wangma Laikai Ward number 7 dagi lanje laktuna akampat relief camp ta leibi nongmai them khambi chehi homfu kobi nupi ama masagi anaba amana maram oiraga ngasi leikhidre leikidabi khambi Rims Hospital da pukhatuna layeng chathaki adubu Dr. Singna yumda puthaduna potha hanbiro hairakpadagi relief camp ta leiraga anaba seba tawbada nungairaroi khanbadagi Thobal district ki Nepra da leiba mari mata amagi mayumda leiramlaba matungda ngasi leikhidabani More dagi lanje laktuna leiriba IDP internally displaced person singna awaba fongdokpaga loinana mahaki mathong mangam pangthokre hairi National Conference leader gi Omar Abdullah na ngasi Jammu amadi Kashmir gi Union Territory gi Chief Minister oina wasak lauragani Lieutenant Governor Manoj Sinha na Abdullah amadi mahaki Council of Ministers singbu wasak lauhangani Chahi taragi matungda pangthokibe assembly mikhalda Abdullah na mikhal mai paklaba matungda Lieutenant Governor na Abdullah bu anauba lengak semnanaba barton tawkhibani ningsing bayabadi kumjali singani ga supna tara marida Jammu amadi Kashmir gi Legislative Assembly gi aroiba assembly mikhal pangthokhibani loiselakpada maruiba paw amukana thamjari Matam chana paikhatpa ngamhodaba project kayabu athuba matamda paikhatpa haunanaba maikai kayadagi kanna honari haiduna Chief Minister Nongthonbam Birena phongdokre Laikhidraba saknairaba theater director Padmashri naba warepa bunning singduna marfuga mari shuba mapokumon thoram hauba marak thingel ngangom laikai da leiba mayumda pangthokre Amasung security force na ching amadi tampaki chingna ningai oiba mafam singda makha tana thibu humbagi thabak chathabada khutlai kaya fagat pangamtre ISCOM news na santok chaba Manipuri paw pungja si fawbagi oinadi matang swaista loisinjare makha taba paw singidamak ISCOM news pu adumak mityeng taduna leibiu